Tadi panggil saksi tadi nomor saksi itu jadi itu saksinya di pos dia. Pihak calon panganten sareng rombongan pihak calon panganten pamit tos disayokikeun sedikit hidangan dari sahibul bait mangga kanggo mencicipinya. Mangga kados antri teuing panganten kagum Anissa kagulah disayokikeun ku sahibul hajat. Itu sibuk. Ambil nasi dulu. Alim keambik lagi ya. Paling tugas saja. Alhamdulillah kalayan kuring Allah dina enjing-enjing ieu urang tiasa kentang ngariung dina raraga nyakseni akad nikah antawis saderek Dendi Budiman sareng Neng Daryanti. Mudah-mudahan aya dina rahmat barokah keing ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nikah aya 5 kahiji pengantin pramugit alhamdulillah pantos hadir, kadua pengantin istri katilu wali alhamdulillah pantos rawuh, kaopat saksi 2 nyaeta Bapak Wahyu sareng anu kadua ajengan Suhri. Teras deui ijab sareng qabul nganggo maharna ku emas 3 gram. Ijab qabulna bere kedasanana terus apa tersebut dibayarkan sekali deui. Saya terima nikahnya dari Yanti kamu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kantor di lokasi dari kantor. Di paling mana apalagi? Ini bisa lanjutkan. Itu pengajian bapak di pandunya. Kamu nikah insya Allah nikah kurang askeun khutbah nikah kelas istighfar pesanan terus beres istighfar nenek ijab kabul nenek didoakan insyaallah kita dengan sampeyan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad bajal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah la illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Caketkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda, Dendi Budiman, dan kawinkan kau kepada putri saya yang bernama Daryanti dengan mas kawin perhiasan emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Daryanti binti Amu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu li'ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Sok. Gawe. Nya buka. Eta pirungan anak. Tak